Barcha maqtovlar, danlavlar Alloh taolaga gina tegishli. Biz uni gina maqtaymiz, ondan gina yordam so'raymiz, ondan gina yorliqovni yalvaramiz. Nafslarimizning buzuqligidan, amallarimizning nosharindan Alloh subhanahu va taolaga gina sığınamiz. Kimni Alloh taolo to'g'ri yo'lga ko'ndirsa, uni hech bir kim adashtirmas. Kimni adashtirsa, uni hech bir kim to'g'ri yo'lga ko'ndira olmas. Shohidlik beram, Allohdan boshqa hech bir iloh ibadat qilina turgan, tobina turgan zot yo'q, yolg'iz ul, uning tengdoshi yo'q. Ham shohidlik beram Muhammad sallallohu alayhi va sallam uning quli ham elchisi. Ona, onun ahli beyti yaqinlarına, sahabelerine, tabi'inlerge, hem onların yolun devam etuşu barcha mümin Müslümanlarga Allah Teala'nın rahmeti hem mağfireti bulsa idi. Allah Teala Kur'an'da etken, A'udhu billahi mineşşeytanirracim. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Allah Teala etken, takvalık sizden gün şağışka hem gün batışka yönelüğünüzde tugul. Takvalık Allah'a, kıyamet gününe, feriştelerge, kitapka, peygamberge şanuda. Malını süysen de ana yakınlarga, yetimlerge, muhtaçlarga, misafirlarga hem indi kul azat etüge, sarf etüde. Şula yok, takvalı ol namaz okuda, zekat tülevde. Takvalar kilişulerin utiler. Hem muhtaçlıkta ağır bulgan şaklarda, korkunç vaktinde alar sabır iteler. Bular gadiller hem takvalar. Yani bu ayetten anlaşılganca takvalık ol gadi söz, delilsiz dağva tugul. Til yağından qaraganda takva degen söz ol saklanu, tıyılu degenini anlata. Şariat gözlüğünden qaraganda takvalık ol kişinin günahlardan saklanıp her vakit izgi ameller bilen meşgul buluğu. Şulay yok iki dünyada da ziyan kitirirday barcha işlerden de baş tartu, yani günahlardan yirak bulu. Hem her vakitte Allah Teala'nın rahmetine hem yardımına sığını. Takvalıkның en tüben derecesi ol küfürlükten hem şirikten saklanı. Ortançısı zor hem kiskine günahlarını kaldırı. Takvalıkның en yukarı derecesi Allah razı bulmağan her bir naşar uylardan da baş tartu. Takvalıkның azağı hem kirteleri yok. Kişi köpme buldura ala, şunu hatlı takva bulurga tiyiş. Doğru sahabeler, meşhur galimlerimiz takva sözün takva turunda, takvalık turunda bulay dip etkenler. İbn Mes'ud radıyallahu anhu Allah Teala'nın sözün ya eyyuhellezine amenuttakullaha haqqa tuqatih degan sözün bulay dip anlatkan. Yani ey iman ketirgen bendeler Allah Teala'dan hak takvalık bilen takvalanığız degen. Şul sözün İbn Mes'ud radıyallahu anhu bulay anlata. Allah'a takva bulu, Allah'a buysunu hem onun emirlerine karşı kilmev. Onu her vakit iste tutu hem unutmav. Ona şükür etu hem onun nimetlerin inkar etmev. Bile turup Allah Teala'nın emirlerine karşı kilu takvalık bulmay. Ali radıyallahu anhu takvalık turunda bulay degen. Takvalık ol büyük bulgan Allah Teala'dan korku, Kur'an bilen amel kılu, azga kanaat bulu hem ölüm gününe hazırlanu. Sahil ibn Abdullah rahimehullah bulay degen.
Kim taqvalығы dürüst bulуын tili, günahların qaldırsın degen. Bütün günahlardan baş tartsın degen. Allah Teala taqva bendelerge ahirette dereceler, bakşalar, çişmeler, yılğalar hem bik küp türlü nimetler ezirlegen. Allah Teala Kur'an'da aytgan: İnnel muttaqine fi cennetin ve nehar fi maq'adi sidqin 'inde malikin muqtadir. Tahqiq Allah'tan korkup günahtan saklanışı takva müminler cennetlerde tatlı yılğalar yanlarındadır. Hak bulgan izgi mecliste bulurlar. Her nersege küçü jetüşü Allah Teala huzurunda. Başka bir ayette Allah Teala ayta: İnne lil muttaqine mefaza hadaiqa ve a'naban ve keva'iba etraban ve ka'san dihaqa la yesma'un fiha lagwan ve la kizzaba cezâen min rabbike atâen hisâba. Kutulu hem üstünlük elbette Allah Teala'dan korkup günahlardan saklanışı takva müminlergedir. Onlarga onda cennetler, jimiş bakşaları, yüzümler, hem onlarga yaştaş kızlar, hem isimlikler tuturulgan savutlar. Onlar onda boş sözünü hem yalganını işitmezler. Rabbilarından izgi gamelleri üçün мәңгелеккә җитәргә хисапланып бирелгән бүләктер. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән: "Иттақуллаһа раббакум ва саллу хамсакум ва суму шахракум ва адду заката амваликум ва ати'у за амрикум тадхулу cenнете раббикум." Rabbig'iz Allohdan qo'rqig'iz, 5 vaqt namozing'izni o'qig'iz, Ramazan ayında urazağızını tutug'iz, hem tiyişli bulgan zakatni, mallarınızdan zakatingizni chiqarig'iz, hem emirlaringizga bo'ysunig'iz. Agar bulay ishlasangiz, Rabbingizning jannatine kirersiz degan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam har vaqt mumkinchiligi bo'lgan sayin sahabalarin hem o'zining ummatin taqvolikka chaqirgan. Hem o'zining xutbalarında her dem sahabelerine hem bizge nasihatler aytgan. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde ayta: "İttaqillaha haythuma kunt ve atbi'il hasanata sayyi'ata tamhuha ve khaliqin nasa bi khuluqin hasanin." Qayda bulsan da Allah Teala'dan qo'rq. Qayda bulsan da Allah Teala'dan qo'rq. Agar bir nasharlik ishlasang, onu sürtürlik, yaxshi amal ishla, hem kishilar bilan munosabatlarda yaxshi axloqli bo'l degan. Kishining Alloh Taolaga qarata taqvoligi tubandagi narsalarda ko'rina. Birinchisi ol Alloh Taolaning qo'shganlarini o'tab, tiyilganlaridan tiyiluda. Alloh Taoladan qo'rqqan taqvo kishi ol har vaqt namazlarını kaldırmışsa 5 vakit namazın ötü. Ramazan ayında uraza tuta. Zekat tuli. Eti-enisine, hatınına, balalarına iyilik kıla. Hem bütün kişiler bilen de yaxşı münasebette bula. İkinciden onun söyleminde takva kişi özünün tilin sugunuden, yalgandan, gaybetten, kişilerini kimsituden, boş bulgan, faydasız bulgan sözlerden baş tarta, özünün tilin saklay. Hem tilin iki dünyada da fayda kitire turgan ameller bilen, Allah Teala'nı zikir etu bilen, Kur'an oku bilen, ilim alu bilen meşgul ete. Üçüncüden onun aşağın rizqında takva kişi bari tek halal rizqnigina aşıy. Halal isimliklerini gina işe. Onun karnına şekli hem haram bulgan riziklar kirmi. Dörtüncüden onun qarashında takva kişi uramdağı, televizordağı, gazet jurnallardağı yarım şara hatın kızlarga qaramay. Agar da onlarni ko'rsa, onlardan ko'zlarin yarag'ayta sitlashtira. Beshinchidan onun qo'lida taqvo kishi
башкаларга кул сузмый, башкаларга сукмый, башкаларның малына кул сузмый. Бары тик рөхсәт ителгән, халал булган саваплы гамәлләрдә генә үзенең кулын куллана. Алтынчыдан, аның күңелендә тақва кеше башкаларга көнчелек, тәкәбберлек, ашу, нәфрәт хисен сакламый. Һәм аларның кайгы хәсрәтләренә шатланмый. Һәм җиденчедән, аның ниятендә тақва кеше ниятен һәр вакыт Аллаһ ризалыгы өчен ниятен дөресли. Yani аның тақвалыгы ихласлыкка нигезләнгән. Һәм ул бер эшне дә мактасыннар яки җәмгыятьтә берәр урын алыр өчен эшләми. Кылган барча гамәлләрен дә ул Аллаһ Тәала ризалыгы өчен генә эшли. Әгәр дә кешедә шушы сыйфатлар була икән, ул Аллаһ Тәаладан курыккан, тақва кеше булып санала. Аллаһ Тәала андый кешегә үзенең рәхмәтен, мәхәббәтен бирә. Аллаһ Тәала Куръанда әйткән: "Бәлә ман ауфа би'аһдиһи ваттақа фа инналлаһа юхиббул муттақин." Кем дә кем Аллаһ белән төзелгән килешүне тулысынча үтәсә, Аллаһтан куркып, аның харам кылганнарыннан тыелса, сакланса, дөреслектә Аллаһ Тәала тақва мөэминнәрне ярата, тақва кешеләрне ярата. Аллаһ Тәала тақва бәндәләргә бөтен яклап та үзенең нигъмәтләрен бирә. Бу дөньяда да, ахирәттә дә. Тақва кешеләр алар уңышка ирешәчәкләр. Бу дөньяда да, ахирәттә дә. Аллаһ Тәала Куръанда әйткән: "Фаттақуллаһа мастатa'tum васмa'у ва ати'у ва анфиqu хайран ли анфусикум ва ман юqa шухха нафсихи фа улаика хумул муфлихун." Аллаһтан куркыгыз, булдыра алганча Аллаһның кушканнарын үтәгез. Тыйганнарыннан тыйлыгыз. Аллаһның сүзен ишетегез һәм итагать итегез. Һәм малларыгыздан садакалар бирегез. Үзегезнең бу эшләр үзегез өчен файдалыдыр. Әгәр бер кеше үзенең нәфсесенең кымсызлыгыннан сакланса, андый кеше уңышка ирешүче, кутылучыдыр. Аллаһ Тәала барчаларыбызга да тақва, ихласлы бәндәләрдән булырга насыйп әйләсә, кушканнарын үтәп, тыйылганнардан тыйылып, мөселман булып яшәргә насыйп һәм ясар кылса иде. Баракаллаху лана ва лакум фил Кур'анил азим ва нафa'na ва iyyakum bil ayati ваз зикрил хаким иннаху хувас сами'уд дуа.